Mwabantu mwe ikintu nshatse kubabwira ngo musenge kuko nimudasenga ibyo kubatembana biraje. Gura muyaga nabonaga ari umuyaga gudasanzwe. Nabonaga ari umuyaga gudasanzwe. Imana irangira ngo mbwire n'abantu bari muri Amerika amasengere perezida wabo. Imana irajije gukubura muri ico gihugu. Nabonye umweyo munini cyane. Imana irambwira ngo mbabwire musenge. Imana yambwiye ngo mbabwire musenge. Musenge. Musenge cyane. Mwibuka aho Imana yabakuye. Wibuke cacari Imana yagukuyemo. Wibuke iyakuye Sawuli ku ngoma ikimika Dawidi. Ije kwimika. Mwasengara. Mwasenga mugifite uburyo bwo gusenga. Mwasenga. Ibigiye gutuma musenga ko bije ko bihari mwasenga. Imana yambwiye ngo mbwire n'abapasitoro muri kumwe inzoga mwihishe do. Mwabantu mwe ikintu nshatse kubabwira ngo musenge kuko nimudasenga ibyo kubatembana biraje. Gura muyaga nabonaga ari umuyaga gudasanzwe. Nabonaga ari umuyaga gudasanzwe. Imana irangira ngo mbwire n'abantu bari muri Amerika amasengere perezida wabo. Bamusengere cyane kuko nabonye ari ibintu bidasanzwe. Nabonye Imana igiye gukora umukwawo mwakira gihugu. Nabonye Imana igiye gukora umukwawo gudasanzwe. Imana haragasuzugura irambiwe. Haragasuzuguro k'abadayimoni Imana irambiwe n'ukuri. Irambiwe mwakira gihugu. Imana yambwiye ngo nimusenge kandi mube maso. Iyi ngo pe birashoboka yuko aho muri Amerika nta mashamba gariyo ariko mu nzi wawe ahantu urara ntabwo urara hanze. Urara mu nzu. Mufite amatapi. Nge tapi ntabwo nyize burangeze mu nzi irimo tapi. Navuga ati ngugeze mu ijuru. Tapi ntabwo nyize ariko nzi neza yuko muri ibyo bihugu amatapi muyafite. Mujye murapfukama muyasengereho. Ntago Imana yakujanye muri ico gihugu ishaka kugera ngo ugereyo udamara ruje mu busambanyi uje mu businzi uje mu kuruga. Haragasuzugura Imana irambiwe kuri mwe. Ko ntago arega kujya mu rusengero n'ubundi ntacu uri bukuremo ntaco byakumarira. Ntabwo wabura ukuntu ukoreramo Imana. Uburyo bwo gukorera Imana burahari. Ngimirimo ukorera Imana yose irayandika maze yaja kuguhemba kubura dosiye yawe. Ngimirimo ukorera Imana yose irayandika maze yaja kuguhemba kubura dosiye yawe. Umva uko wakorera Imana ntabwo wakubura. Hajya buriya iyo uri kweditinga ubu butumwa uri kugira ibiganiro wabikora nta mengo ufite. Ibyo ntibishoboka. Nyina ni kibazo nkubajije. Ibyo wabikora nta mengo ufite. None se hari akazi ka leta ufite? Iyo turutse ntabwo haze ntuwaje n'amaguru mpaka kurinda wansanga muri rishamba. Cyane. None se k'ibintu byose bya buriya mwabantu mwige gukora mugifite uburyo bwo gukora kuko ni mudakora Imana ije kubakenyuruza. Ije kwimika abandi. Ije kubakenyuruza. Mbese mwakora mugifite uburyo bwo gukora. Imirimo y'abari zibukwa imbere y'Imana. Ntabwo Imana izakibukira ku bintu utakoze. Wehuraho muri Amerika uri gufasha bene banyu gusa, imiryango yanyu gusa, abo wasize mu ntara mu cyaro ntabwo ukibatekereza. Wasize abana b'imfubyi mu cyaro uravuga ati ningera muri Amerika nzafasha ziriya mfubyi nzazigisha. Wagezeyo uradamara urangije ubona amafaranga urangije ujana mu businzi no mu busambanyi. Bamwe na bamwe bagiye baragerayo bakaje barazi naha muri Afrika gushaka uburozi bwo kwica abagenzi babo basa. Ariko Mana Imana irajije gukubura muri ico gihugu. Nabonye umweyo munini cyane. Imana irambwira ngo mbabwire musenge. Imana yambwiye ngo mbabwire musenge. Musenge. Musenge cyane. Mwibuka aho Imana yabakuye. Wibuke cacari Imana yagukuyemo. Wibuke cagihuta
wibuke cyane utagira umwambaro, utagira ahandi utaha, Imana ikakubwira ngo izakugirira neza, ikakubwira ngo izakujyana mu gihugu cyo hanze, ugira umugisha n'Imana irangije kujyanayo. Imana yambwiye ngo musenge bigishoboka, musenge, mwikwitwaza amafeza n'amafaranga mufite, ibyo bigiye kuzashira, ibyo bigiye kuzashira. Ariyo mpamvu muri kujya murabona ibintu bibasatira, intambara zikaba nyinshi. Kiretse ko nagiye kubona mbona bamwe, hari abantu bari mu bwisho bw'Imana, nagiye kubona mbona hari abantu bagiye baragira neza, bagiye barakora. Abo ngabo nagiye kubona mbona Imana ibabambiye amahema, bari mu mahema bihishe. Imana yambwiye ngo nimusenge, nimusenge mushaka ubwihisho, mwihishe ku Mana. Arega aha turi muri Afurika, mu Rwanda, hari abantu Imana yagira abwira yuko izatuza hanze muri ibyo bihugu, igiye kubacira inzira. Mwebwe mwagiye muragerayo mu kigome kigiye kubakurayo, mugiye kugaruka iyo mwaturutse, mwumva ubutayu mwavuyemo, mugiye gusubira mu butayu, mugiye gusubira mu butayu. Mushaka mwasenga. Hari abantu bari mu nkambi, bateganya kuzajya muri ibyo bihugu byo hanze, bari ku rutonde, bari gusenga Imana. None wowe wagize umugisha ugerayo, urumaze kugerayo, urangije urigomeka, urangije ubona inzoga nziza, urangije ubona ngo habagayo n'inyama mama, habagayo n'ibiryo aho ngaho muri ibyo bihugu. Mwagiye muragera ahantu murwuzuye, muri kurya, muri guhaga, muri kuryama ku mariri meza, muri kwibagirwa imishogoshogo mwararaga. Imana yambwiye ngo iraje, Imana yambwiye ngo iraje musenge. Iyakuye Sawuli ku ngoma ikimika Dawidi, ije kwimika. Mwasenga mugifite uburyo bwo gusenga, mwasenga. Ibigiye gutuma musenga ko bije ko bihari, mwasenga. Imana yambwiye ngo mbwira n'abapasitoro muri kunywa inzoga mwihishe. Wizi nzoga muri kunywa mwihishe, izi nzoga muri kunywa mwihishe, mukazinywa mwarangiza mukazisuka mu cupa bwa ji, ngo muri kumukitwaza ngo muri kunywa ji, ari izi nzoga muri kunywa. Imana yambwiye ngo izanye inkoni igiye kubakubita, izanye igihano kiremereye kuri mwe, niko yambwiye. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Claudina, kandi urakoze cyane gutambutsa message ijuru ryaguhaye. Imana igushyigikire, ikongerera imbaraga n'amavuta, kugira ngo nejo bundi uzakomeze kugaburira iby'umwuka abantu b'Imana bari hirya no hino. Abazagukenera watanga nimero ya telefone kugira ngo n'ubundi bazabashe kukubona. Nomero yanjye ni 078 299 8 2 1 niyo ngiye. 07 078 299 8 2 1 niyo ngiye. Numva wasenga Imana kugira ngo Imana izabane n'abantu bayo bagiye gukurikira ubu butumwa. Ni karibu. Mana yacu, Mana turagushimye, Mana turakunezerewe, uri data wa twese mwiza, ururangiza rwa Mana data nyaguhora ku ngoma. Imana uri Imana ishoboye byose, uri Imana yihagije, uri Imana twabonye turi mu bihe bibi. Niyo mpamvu dusengeye aba bantu ngo ubagirire neza, ubakomereze amaboko, ubahe guhinduka, ubahe kuva mu byaha, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami Imana nyiringabo, turasenze Uwiteka iki kiganiro Mana
kiyobogwe nawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. N'abazakurikirana ubu butumwa uzabahe guhinduka, uzabahe gusubira mu murongo muzima, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe, kandi urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen.